Assalamu alaikum YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн суббота Сокулук мал базарын тартып көрсөтөбүз. 7 февраль 2026 жыл. Бисмилlah деп баштап кете берели. Assalamu alaikum. О, дос, assalamu alaikum. Канча акчасы? Ошондо айтыр. 300 сурадың. Акчасы 300 миң дейт. Айтчы, неге жөндөмдүү? Айтчы, аттың жөнүндө маалымат берчи досум. Улагы бар. Жашы кандай, жашы? 5 жаш дейт маке. Не улакка гарантия бере аласың? 5 аламанбы? 5 аламан да көрдүм. Эки она тең салынган. Номер айт дос. 700 27 50 61. Мына адрес каякта болот? Сокулукта 1-майда. Мына туугандар ат жакса сураңыздар. Нары бер чүдөп койчу мына. Машалла. Я бою канча чыгат? Бою. Содага береке. Мына туугандар атты же бээби турат ат экен, а? Ассаламу алейкум. Атты канча сурадыңыз акчасын? 130 дейт. Жашычы? Жашы. Пычылган атпы? Пычма экен, 3-4 асы дейт. Мингиби? Жол жоргозу барбы? Жоргозу бар экен. Шамал да эле жорголойт дейт. Номер айтыңыз. Мал келге минем деген туугандар көрүңүздөр. Мына мингич атына. Мына бою 150-дүн тегереги болгон. Мингич ат. Номер айтыңыз да 130 миң сураты. 709 709 60 82 78 мына. Аттар турат сурат. Ассаламу алейкум. Аттын акчасын канча сурап атасыз? 280. Бою канча чыгат? 1.60, а? Жашычы? 7 жаш. Улакка салынганбы? Улак. Айгыга үйүргө. Үйдөн коюлуп жүргөн. Мына үйүргө коюп жүргөн эмес. Үйдөн коюлуп жүргөн дейт. Номер айтчы. 502 510 831. Нары чүдөп койчу, бастырып катты көрөмөр. Достор, сыны жакшы экен ат. Ошол номерге кайрылып чалыңыздар достор, ат жакса. Ал содага береке тууган. Неде табырозу бар, карагер ат турат. Ассаламу алейкум. Канча акчасы? 250. Жашычы? Жаш 4 асы экен. Бою канча чыгат? 1.60. Номер айт. 505 81 33. Мына достор, ат жакса ошол номерге кайрылып сураңыздар мына. Ассаламу алейкум. Мына кара аттан алайлычы. Ассаламу алейкум. Канча акчасы? 230. Боючу? 1.58 дейт. Таза буту колу? Жашы кандай, жашы? Жазга 3 асы дейт. Не, үйрү улагы барбы? Барбы? Номер айт. 998 98 Нары чүдөп койчу атты бастырып. Достор, көрүп туруңуздар, бүгүн Сокулук мал базарында колдон келишинче суббота күн бүгүн. Ол содага береке. Сода болуп сатылды. Канча болду ушул? 100 болду, 100. 100. Ургачы байталбы же эркек? Ургачы. 100 болду дейт. Ургачы байталбы 100 миңге сатылды достор. Ноланын хазайындары жок экен. Жерде сындуу жакшы нерселер турат. Эркек ургачы сурап маалымат алып берет.
Assalamualaikum. Sizlerden mi? Urgaçı erkek mi? Urgaçı Baytal'dan. Yaşlarıcı? Жазға 2 жаштар. Мына достор, көрүңүздөр, туугандар. Мына бие кылам дегендер жазга 2 жашына сындуу мынакей. Машалла. Канча акчалары? Сатылбайт? Сатылып кетти. Канчадан кетти? 180'den sattınız mı? Aldыңар силер. 180'den aldık mынакей. Достор, ушул Байталдар 180 миңден алыныптыр. Мына достор, караттан маалымат алайлы. Эзиме түшпөй эле, түшүп эле айтайын дейт. Видеого түшпөй эле дейт. Буту кол тазабы? Канча акчасы? 140. 140 сурадыңыз. Жашычы? Экасы дейт мына. Бою канча чыгат? 153. Жарым. Номер айттыңыз эми. 707. 707 47. 47 52. 52 31 мына достор акчакса. Акчакса чабыз. О, байкез, ассаламу алейкум. Токтоңуз, ошондой токтоңуз. Бу акчал чаптардан маалымат алайлы. Акчасы канча? 150. Номер айтпайсызбы? Кимдики хозяин? 150'ге гарантиясымен өткөрүп берип Иә. Автозатты көрүшүп атабы, канча же сатылды. Ассаламу алейкум. Ава, сатылабы же алдыңызбы? Канча дейт? Сиз канча бердиңиз? Берелекмин жабышпай коюптурмун И. Такансат тартайт ошом, бай. Аттар жактан ушинтип бээлер тартып өспүрүм тайларга түшөбүз. Достор, көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Бээлер сизденби? Акчасы канча? Канчадан? 145'ten ha? Жашычы? 11 жаш, 8 жаш. Боспу кысырбы? Кысыр. Каяктын бээлери булар? Бишкектикиле. Бишкектикиле. Номер айтыңыз. Номер. Номер Hı. 705. 705 катуураак айтып берме. 22. 99. 50. Мынакей достор, ушу бээлер жакса чалып тураңыздар мына. Кысыр бээлер дейт. Чоң бээлер экен мына. Тору бирөө жерде мынакей достор. Соғым айгыр окшойт, хозяин жок экен. Бие турат, сурайлычы. Ассаламу алейкум. Акчасы канча экен биенин? 200 дейт. Боспу кысырбы? Бос дейт мына. Номер айткыла, номер? 505 катуураак айт. 46 85 15 а мына. Бос бе жаккан болсо чалып тураңыздар достор. Канчанчы баласы бу ичиндеги? Аргымак Бишкек деп катталып бирип көрө бересиңер. İçindeki balazı 3-cü deyit mə. Buyursa tuza 3-cü kulunun tuat ekan. Dostlar görüңүздөр. Mına tuğandar attar turat. Atpı beyler be. Assalamu aleykum. Aygırlar ha. Kança baş berdi sizdeki? 4 baş deyit mına. 1 2 3 4 akçalarıçı. 155 mindən 160 qaça. 155 mindən 160 minge çeyin deyit mına dostlar. Bular soyuşqa je mingi atkıl. Minçengde olur, sayzongda olur. Algan adam özü bilet da. Maka dostlar görüңүздөр. Takalar da var. Takalары менен дейт. Номер айтыңыз. 705 600 116. Bir шашпай кайталап коюңуз. 705 600 116. Мына достор көргүлө ушул номерге жакса кайрылып, да толук маалымат аласыңар. Хозяин эзиненчи. Жиптерин алмаштырып атат, алынган окшойт. Ассаламу алейкум. Канчадан болду? 77'den болду. Сатылабы? Мен жибин алмаштырып атсаңар алынган окшойт дептим. Эркек тайларбы? 77'den дейт мынакей. Номер айтып коюңуз. 507 80
43-55 mına dostlar. Karataylar жақса çalıp surağınızlar. 77'den suradı mı? Kazanları cevap verin. Assalamu alaikum. Qancha ekan aqchasi? 200 aqbozat. Jashi-chi? Benim yaş kaç ekan? Nomer aytabızmı? Ketib qoldi. Ha, sizlar emasmi? 200 suradı mı? Yaxshi aqbozat ekan. Nerede? Soda oldu. Bevi. Assalomu alaykum. Qancha soda oldu? Qancha oldu? 106 deydi. Bevi? Ya. Bratan, bevi? Bevi bu? Erkek bak. Ha, erkek mi? Şu 106 bin son oldu bunaki. Jaşı qanday ekan jaşı? Ekazı deydi. 106 mingga satıldı dostlar. Görüngüzler. Mına dostlar şular soda oldu. Qancha suradınız atqa? Assalomu alaykum bar. Atqa qancha suradınız? 300 deydi. Yok, moğolunu bilmeysin mi? Qancha verdingiz şep atqa? Bilsen mi? Çakam. O tuğan, qancha verdingiz atqa? 210 dedim. 210 berdim ben. Bir adat. Dost be! Dost! Mına tuğandar soda oldu. Beylerken qancha başı qancha soda oldu görelim belki. Assalomu alaykum dar. Aleyküm assalam. Qancha beyli? Kuruk bo'lyapti. Kuruk bu. Oo, shular. Qancha baş be? Na şu beyler kuruk var. Kuruk soda oldu şu beyler. Qanchadan bo'lyapti kuruk soda? 20dan bo'lyapti. Bu. Arazdan 35 ga berib suryapti. Dadil qizib o'tdi. Yo'q, xazayin qanchadan suradi? 140 dan suryapti. 40dan. 40dan surapti. 5 yil buni oldi. 40 ta bermay qo'ygan ekan aka. Qaysini qancha berib qo'ydingiz avval? Jarib qo'yibdi. Bunda narsaga. Ham gelish qoldi. 200 so'mga qarashman. 100 so'm bosh, 100 so'm tushdi. Allah direkt. Maydalabay soda qilmaysan. Qarslarlar, ne? Sarsan. Qaysil be oldu? Kel. Qaysil? No jerde be. Qancha oldu? 135 ga. 134 ga. 134 bu satıldı. Jerde be. Aldı hazır. Assalamu alaykum. Sizden mi beyler? Qanchadan so'rab atasiz? Har qanday 160dan 125 gacha. 125 dan 160 minggacha, ha? Qancha bosh bor bu yerda? Ha. Araz bir kere çok budan çok da. Qancha bosh be var общий? Var budan çok değil. Mına tuğanlar şu общий beyler 125 mingden 160 minggacha ekan deydi. Ha? 17 baş. 17 baş deydi. Yaşlarıçı? Bir de ekini tuğan beyler ekan. Жазға 2 жаштар. Жазға 2 жаштығы бар екен, bir de ekini tuğan beyler var ekan, tuğanlar. Қаяқтан келген beyler? Ha? Rossiyadan gelген. Rossiyadan. Mol getdi saç. İyi, Cediv'e gitti, Tolu Bey'e gitti.
Satılıp attık. Soda oldu at. Ya beylerge nomer aytpаңызшы мен дальше кете берейин. 220 менен. 220 менен. 220 менен, айта берейин. 05 50. 05 05 50 ушул номерге кайрылгыла туугандар мында. Бей кылам, сойгонду бей керек десеңер ушул номерге кайрылгыла туугандар. Туугандар ушул бейлер сода болуп аткан окшойт. Бейлер аттар экен согундар. Аттар окшойт. Assalamu alaikum. Kayızlar soda oldu at? Üçü ha? Kançadan? Kançadan soda oldu at? Övratan, üçüncüsü. Kança sıradınız mı? Soğumlar da bular ha? Kança dediniz? Akçasın, kança sıradınız? 150'den. 150'den? Ya kança verdi bir. Görüver abi. Kançadan verdi bak. Ya. 60 lira. Çok az bir soda kılıp attı o sizden. Kança çıkar işte. 60 çıkart da. Köşep. Bak sizden soda kılıp attı o böyle no attardı. Bucak aldı. Ha siz aldınız mı? O aldık. Kançadan aldınız? O aldık değil mi? 150'den de siz aldınız mı? Aldım. Ha makine 150'den de ya aldı. Erkek burgaçı. Burgaçı kança dediniz? Da dostlar 65'ke alıptır bunu. Burgaçıdayım ha dostlar. Arzan mı, kımbat mı kommentarga жазып ketіңіздер dostlar. Сындуу бургаçıda eкен. 65 миңге алыптыр. Bunu жылқы кыласыз да? Жылқы кылат экен.